Dobrodošli ili welcome back, pozdrav od Luke, dobrodošli u novi podcast od Sada Perketiamo. I danas nastavljamo priču od sezone u sezonu u vječnoj povijesti Milana. I šta nas čeka na sezona 2004-2005. Ali prva stvar, prije nego što zaboravim, lajkić, komentarić, subscribe-ate se, komentirajte, projekt nastavlja i samo naprijed i hvala na svemu, hvala na podrški. I ajmo, tu je sezona 2004-2005. Jedna od najkontroverznijih sezona Milana, jer pogotovo za talijanski nogomet ova sezona je jedna od rijetkih gdje na kraju nema nijednog pobjednika, zato što znamo da je u toj sezoni na kraju bilo uspostavljeno da je bilo više afera, pogotovo to se saznalo u idućoj sezoni, tako da na kraju nema pobjednika prvenstva 2004-2005. Ali nas to ne interesira, što se desilo izvan terena nije nešto čemu ću se ja baviti. Možda ću napraviti jedan lijepi, možda drugačiji video gdje ćemo pokušati ispričati što se desilo u tim godinama. To ljubitelji nogometa i novinari zovu kao Calciopoli. Ali šta se desilo, javno kontekstualizirati, kako ja uvijek volim reći u stvari, tu sezonu 2004-2005. Milan je došao kao talijanski prvak, nakon što je sezonu prije osvojio 17 Scudetto i ganjao je opet tu Champions League ili Ligu prvaka nakon što je u sezoni 2003-2004 napustio Ligu prvaka od četvrtfinale u velikom porazu u La Coruñi. Tako da Milan je ganjao sve, kao uvijek u tom periodu kad je bio predsjednik Silvio Berlusconi. Ali ajmo korak po korak. Ko je stigao u Milanu u 2004-2005? Dva imena su došla ključna, znači jedan je bio Jaap Stam, stigao iz Lazia, a Hernan Crespo. Hernan Crespo je napustio Inter, prije par sezona bio u Chelsea se nije uspio uspostaviti, tako je stigao na posudbi u Milanu. I na kraju sezone, moramo reći, Hernan Crespo ostavio jako lijep trag, ali radi, krivih odluka, Milan je na kraju sezone odlučio ne njega zadržati, nego je dovesti još drugog igrača, to je Alberto Girardino. Ali to je nečemu što ćemo se baviti u idućem videu. Ova sezona je 2004-2005. A pred nama je jedna stvarno čudna sezona, gdje Milan u godinu i mjesec dana je mogao sve osvojiti, a na kraju nije osvojio ništa. Pa polako, sezona se otvorila sa osvajanjem talijanskim superkupom, gdje je Andriy Shevchenko, tadašnji najbolji strijelac, ne samo Milana, možda jedan od najboljih igrača na svijetu, zabio 3 gola, jedan ljepši od drugog, i Milan osvaja tako talijanski superkup protiv Lazia. Jer Lazio bio tadašnji prvak u talijanskom kupu. I tako Milan otvara sezonu brutalno sa najboljim mogućim sistemom, to znači osvajanjem trofejem, i tako se mogao krenuti fokusirati i na prvenstvo i na Ligi prvaka. Prvenstvo, najveći rival je bio Juventus od Fabija Capella, znači jedan ključan trener od Milanih krasnih dana iz 90-ih, a ko je bio na terenu u Juventusu, tada je bila jako dobra ekipa, bili su tu David Trezeguet, bio Zlatan Ibrahimović, bio Alessandro Del Piero, a vezni red su bili Camoranesi, Pavel Nedved, bio je Patrick Vieira, bio je Puma Emerson, u obrani bili su Lilian Thuram, bio je Fabio Cannavaro, u obrani je bio, na golu je bio Gigi Buffon, tako da je
dvije moćne ekipe koji su jednostavno bile najjače u seriji. I tako se uspostavilo do samog kraja sezone, gdje i Milan i Juventus su ganjali to prvenstvo. Bilo je tih par spornih situacija, pogotovo u prvoj utakmici između Milan i Juve, Torinu, gdje neke odluke suca nisu zadovoljile klub. I onda se je saznalo zašto, pa je bilo iza toga. To nije bilo čisto, ali eto. U tom trenutku nije se još znalo, ali Milan bio oštećen i to jako, ali ponavljam, u tom trenutku nije se još znalo da iza tih odluka možda je staro nešto veće. A u tom trenutku nije mogao to nitko ni pomisliti, a ponavljam, rijetko kad se tako velike stvari dešavale. A eto, Milan je tako bio oštećen, ali svejedno Milan bio u stanju se bori za naslov. A najljepše stvari su se dešavale kao uvijek u Ligi prvaka. U Ligi prvaka Milan je uspio doći još jedanput do četvrtfinala. I u četvrtfinale ga je čekao najveći rival, to je znači bio Inter. I znači ispostavio se opet jedan europski derbi nakon polufinala od 2 sezone prije. Milan došao do četvrtfinale kao veliki favorit. U prvoj utakmici je Milan savladao Inter bez ikakvih problema. Uzvratna utakmica je bila ključna i desilo se nešto što ne volim komentirati. To je zadnja prava ružna stvar vezano uz derbi između Milana i Intera. Jer derbi je tada bio na strani Milana, Milan je vodio 1-0, gol je zabio naravno ko drugi nego Andriy Shevchenko i Inter je trebao ganjati 3 gola, mislim, to je bilo jako teško za ekipu od Roberta Mancinija i Inter nekako došao do izjednačenja 1-1, a gol je bio poništen. Gol je bio poništen, gol Cambiasso, ali je iskreno kad gledam snimke danas, taj gol nije trebao biti poništen, nije bilo nikakvog faula nad Nelsonom Didom, ali tada nije bilo vara, takva je bila odluka. I što se desilo, navijači Intera jednostavno su poludili i ne znam da li je tu bila frustracija, a moguće da je bila frustracija jer Milan tada je bio puno jači, moćni, bitni klub nego Inter. I onda što se desilo, navijači Intera su počeli bacati baklje i nažalost jedna je pogodila golmana Milana, Nelsona Didu. I u tom trenutku sudac je odlučio prekinuti trenutnu utakmicu i utakmica je bila zastavljena. Nakon velike pauze igrači su vratili na terenu, ali pod prijetnjom da ako bude još nekih baklja, ako bili još nekih interrupcija, utakmica će biti završena i Inter će izgubiti 3-0. I nažalost tako se desilo. Ekipe su se vratile na terenu, Abbiati ušao umjesto Dide i izbacio loptu i nakon prilično 20 sekundi još baklji je palo na terenu i sudac je odlučio završiti utakmicu. Inter bio je strogo kažnjen. Postoji jedna jako lijepa slika poznata gdje su Marco Materazzi i Rui Costa skupa dok se sve to zbiva. To je zadnja ružna stvar vezana uz derbi između Milana i Intera, jer zna se da nema takvih zadnjih problema, nema nikakvih gluposti između navijača i to je zadnji put da na takvoj velikoj bitnoj utakmici između Milana i Intera se tako nešto desilo. I tužan sam, ja se sjećam te utakmice jer sam baš pomislio, a zašto? Frustracija. Nema nikakvih drugih razloga. Nije to, ja sam 100% siguran, nije to samo prema UEFA, nego prema sistemu, ali problem je da u tom periodu stvarno Inter je bio jako daleko od Milana i
to je najviše navijača bolilo. Mislim da tako su htjeli nekako, ne toliko se naljutiti na UEFA, nego prema predsjedniku, prema svim tim ljudima koji su okretali prema Interu, gdje nisu bili u stanju jednostavno radi dobar posao kao mi. I to je bio zadnji trenutak gdje mislim Inter je baš, i navijači Intera su poludili. Ponavljam, nije bila lijepa slika, ali s druge strane kužim. Nakon toga Milan je došao do polufinale Lige prvaka, gdje ga čekao čudan klub. Ne čudan klub po pitanju europske priče, nego do taj trenutak. To je bio PSV Eindhoven. U PSV-u bili su 2-3 igrača, bio je Cocu i bio je pogotovo Park Ji-sung, koji je nakon te sezone završio u Manchester United. I nakon prve utakmice Milan je bio pobjedio 2-0 i sve je izgledalo riješeno. Mislim, Milan je izgledao kao da će ići sad u Nizozemskoj bez previše velikih problema. A utakmica u Eindhovenu se otvorila brzo i nakon par minuta baš Park je zabio gol i PSV je nešto slično kao Deportivo La Coruña totalno razvalio Milan. I PSV je došao do skoro cijeli preokret, a onda Massimo Ambrosini u 90. kojoj minuti s glavom zabio taj gol za 2-1 i Milan je došao do gola koji je prilično skoro i osigurao mjesto u finalu Lige prvaka. PSV je zabio čak još jedan gol na kraju, bilo je 3-1 na kraju, ali Milan sa gol gostima je uspio osigurati mjesto u finalu Lige prvaka. A koga je čekao u toj finalu Lige prvaka? U toj finalu Lige prvaka ga je čekao Liverpool od Rafaela Benitesa, bio je tu naravno Steven Gerrard. Ekipa nije baš bila nešto dobra, mislim da ekipa koja će 2 godine poslije doći opet do finala protiv Milana bila bolja i jača, a ta ekipa 2004-2005 je uspjela doći do tog finala. Istina je, Milan je bio veliki favorit i ne smije se to ni zaboraviti. Milan je došao kao ogroman favorit. I utakmica se zbivala kako su svi mislili. Milan je rano ostao, nakon niti minutu ponovno kapetan Milana zabio gol. I mislim da moram nešto reći. To prvo polovrijeme je najljepše polovrijeme koje sam ja ikad vidio nekoj ekipi od Milana igrati u toku godina. Nisam niti jedanput pogledao još jednu utakmicu gdje Milan je totalno nadigrao jednu ekipu. Naravno na ovoj teškoj razini. Naravno, bilo je i možda i drugačijih ekipa i drugačijih rezultata nakon 45 minuta. Ali ponavljam, na takvoj razini, u takvoj teškoj utakmici, Milan tako nadigrao jednog velikog protivnika nisam nikad niti jedan put vidio, nešto slično možda je polufinale protiv Manchester Uniteda, baš nakon 2 sezone. Ali po pitanju finala ja nisam nikad vidio. Ponavljam, jer ja nisam vidio utakmice poput finala što su bile protiv Steaua Bukaresta ili na primjer protiv Barcelone ili ona poznata utakmica protiv Real Madrida gdje Milan pobjedio 5-0 pod Sakijem. Te utakmice ja nisam gledao, ali one što se ja sjećam, njeno finale tako bitne utakmice Milan rijetko kad je uspio tako nadigrati svojeg protivnika. I nakon 45 minuta utakmica bila 3-0, 2 gola je zabio Hernan Crespo. I baš taj čovjek koji je došao na posudbi, koji nije bio siguran angažmana, koji nije bio siguran da će ostati, da će otići, on je zabio 2 gola u finali Lige prvaka. Nakon gola, kako smo rekli, Paolo Maldini. Ali ko je odigrao tu fantastičnu utakmicu, to je naravno Ricardo Kaká, asistencija za 1-2 gola od Crespa je brutalna kako je zbacio 40-50 metara. Nešto slično kako sam bio komentirao, kako je bio Rui Costa zbacio obranu Reala i dodao Ševčenko
sam pred golom, tako nešto slično je napravio i Riki Kaha, koji je našao Krespa, prebacio Dudeka, Milan bio 3:0. I mislim da su svi tada navijači Milana mislili, gotovo je. Postoje tu priče da između prvog i drugog poluvremena igrači Milana su feštali. Tu priču pogotovo guraju Englezi. Poslušajte 4-5 intervjua gdje baš igrači Milana pričaju o toj utakmici. I svi će vam reći istu stvar. Kako je feštanje. Čak smo se ljutili međusobno, čak Nesta, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Maldini pričaju o toj utakmici i baš se priča kako jedan drugome kažu moramo paziti, moramo nastaviti ovako, moramo biti čvrsti, ne moramo padati, ne moramo. Tu priču da su igrači Milana feštali, ponavljam, to guraju Englezi, to guraju i navijači, igrači Liverpoola, samo da bude veća poezija oko toga. Ponavljam, to su iskusni igrači. I iskusni igrači, jer osim Steven Gerrarda niti jedan igrač od Liverpoola nije mogao igrati za taj Milan i nije imao takvu karijeru kako su imali igrači Milana, tako nema šanse, pogotovo poznavajući dva igrača. I to su Paolo Maldini i Rino Gattuso. Da su Paolo Maldini i Rino Gattuso vidjeli nekoga da fešta između prvog i drugog poluvremena, najvjerojatnije bi uzeli tog igrača, izbacili ga iz slačionice, pozvali Adriani Galjanija i rekli taj igrač više ne igra za Milan i možete mu raskinuti govor. Sad, znači, od 26.5. on nije više igrač Milana. Ja sam 100% siguran, zato ta priča da Milan i igrači Milana su feštali između prvog i drugog poluvremena ne stoji. Kak je Ambrosini je rekao, jedinu stvar koju naši igrači i suigrači ne znaju je da Filippo Inzaghi i Ambro, kako nisu bili ozlijeđeni, nisu bili na raspolaganju za tu utakmicu, oni su, nakon što su igrači ušli u slačionicu, ušli su i oni i stavili su dresove, ali ne za feštu, nego obične njihove dresove za tu utakmicu, tako da ako bude fešta, oni ne budu u takozvanu običnom odjelu, nego u majici od kako je Milan imao. To je jedinu stvar i to ponavljam. Ambrosini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Nesta, Maldini, Costa Curta, Vida, to su preiskusni igrači. Niti jedna ekipa fešta između prvog i drugog poluvremena. Tako da ako slušate to, i pogotovo je rekao Rafa Benitez, ne vjerujte mi. Ponavljam, ne vjerujte. Jer to nije istina. Pogotovo ponavljam. Maldini, Gattuso bi uzeli tih igrača. I lijepo. Van, iz kluba. A šta se desilo u drugom poluvremenu? Ono neočekivano. U 6 minuta Milan primio 3 gola i utakmica od 3:0 na 3:3. Ali neko će reći, utakmica se preokrenula. Nije istina. Prva stara, bio je poništen gol u prvom poluvremenu Ševčenko za jedno zaleđe koje nije bio zaleđe sa strane. Penal nije bio toliko čist, ali to ćemo isto mažiti sa strane. Ali Milan je nastavio, imao šansu za 4:0 nakon 5 minuta u što je počeo drugo poluvreme. Ja sam pogledao tu utakmicu više puta. Istina je, Milan nije stao. Milan je nastavio igrati kao da je ništa. Milan je imao šanse. Išlo se na produžetke. Ševčenko je imao ogromnu šansu, ali jednostavno, kad te ne ide. I jedna ta utakmica je jednostavno trebalo ići tako. Milan je došao do penale, Milan izgubio i želim vam podsjetiti. Se sjećate priču kako sam ja bio sretan nakon finala 2003. i kako sam jedva čekajući u školu. Ja se sjećam dan danas kako ja sam se probudio na ovom krevetu tu i ja sjedim i gledam prazno i samo klimam s glavom.
samo krenu s glavom i mama lazi i u sobi kaže, Luka, moram ići u školu. A ja kažem, ne idem. A ja kaže, a zašto? Kaže, kako ću ja ići u školu? Kako ću ja ići u školu? A mislim da većina od navijača Milana je pomislila nakon te pobjede dan poslije, kako ću ja ići sad radit, kako ću ja ići u školu, faks, što god, jer svi su znali, ako si bio navijač Milana, imao si prijatelja, imao si nekoga koji prati nogomet, ne bi ti dao živjeti taj dan poslije. I bilo je tako. Ja se sjećam, ja se penjem prema školi i jednostavno samo skoro suze. Jer niti jedan, na taj način, to je jako bolno, jako teško. Preboliti, ponavljam, mislim da nitko kogod je gledao tu utakmicu, kogod je navijač Milana, ima barem 30 godina, kao ja, se sjećate utakmice i mislim da to je najveći harakiri koji sam nikad ja vidio, pitanje u sporta. Nitko nije na takvoj velikoj razini uspio kiksati u tako kratko vrijeme, ali ponavljam, tako je trebalo ići. Milan je bio bolji, 114 minuta od 120. Milan je bio bolji u svemu. Fizički, taktički, tehnički, pitanje glave, jer ponavljam, Milan gubio 3-0, 3-3, Milan nastavlja. Liverpool je pao nakon 3-3, a neko bi pomislio da bi trebalo biti obrnuto. Znači, 3-3, sad ćeš ti 4-3. Ne, Milan ima šansi za 4-3. Znači da, Milan nije pao mentalno. Ta ekipa je bila prejaka, ali jednostavno ta utakmica je trebala ići tako. I stvarno, ne znam šta reći. Ta utakmica je jedna velika crna točka, ne znam kako drugo reći, jer nitko ne može zaboraviti taj poraz u Istanbulu 25.5.2005. Želim nadodati da nakon te utakmice Milan se vraća doma i neki navijači, naravno i oni kako su bili u Istanbulu, su se i oni isto vraćali i bio susret s igračima. I neki članovi takozvane kurve sud su otišli face to face s igračima. Naravno, tu se pojavlja Paolo Maldini i navijač mu rekao face to face, ovako, lice u lice, i kaže, morate nam reći oprosti. A on kaže, oprosti za šta? Ako ti navijač Milana gledaš u lice i pitaš najvećeg igrača povijesti Milana, najvećeg kapetana povijesti Milana, da ti on mora reći oprosti, ti nisi navijač Milana, meni oprosti, oprostite meni. Jer ja mogu svih napist, ali svih, kogod, ali ima 2-3 igrača u povijesti Milana za kojim nećemo nikad ništa zamjeriti. Jedan to je naravno Franco Baresi, drugi je Paolo Maldini i treći Alessandro Ville Costa Curta. To su jedini 3 igrači kojim ja neću nikad ništa reći. Drugima mogu nešto reći, mogu se naljutiti, ali ovim 3 legendama neću nikad ništa reći. I ako ti pogledaš u lice, pitaš Paolo Maldini da ti kaže oprosti, nakon što je osvojio sve i svašta, najveći kapetan, najveći igrač povijesti Milana, nisi ništa shvatio. Jer ja sam 100% siguran da ko je bio najviše razočaran u tom trenutku je baš bio Paolo. Paolo je bio razočaraniji nego koji si ti pogledao njega u lice i koji si napao Paola. Jer tu je postao taj problem, tu su postali problemi koji su se onda vukli do zadnje utakmice Paolo Maldini. Kad Paolo Maldini 2009. kad je napustio zadnju utakmici s Romom, bili su transparenti, većinom od njih su bili pozitivni, a bilo nekih koji su bili protiv njega. I ti problemi su se vukli godinama. Tako da, ponavljam, nakon tako teške utakmice, najvećeg bolnog poraza, mislim, po pitanju Milana nema većeg poraza od tog,
i ne možeš pogledati u lice Pavle i reći mu, moraš mi reći oprosti, jer ponavljam. Pavle je u onom trenutku bio najrazočaraniji igrač. Nema većeg, jer za razliku od svih ostalih, imaš 2-3 igrača u tom klubu, u tom trenutku, u toj ekipi koji su bili hardcore fans. Znači, Paolo Maldini je rođen kao navijač Milana, znam, tata mu je bio prvi talijanski igrač koji je podigao ligu prvaka i to kapitan Milana, a drugi je Rino Gattuso. Ponavljam, ta dva igrača ne smiješ nikad napast, jer njima je stalo do Milana više nego 90% navijača u povijesti Milana. Eto. Ali prije toga, šta se još desilo? 8.5.2005. Milan igra ključnu utakmicu na San Siru protiv Juventusa. Milan i Juve su bili tu tak cijelu sezonu i bila je ključna utakmica. Ko pobjedi će pobijediti prvenstvo. Zašto ne želim previše prvenstvu? Jer prvenstvo znamo, ima tih poteškoća koji ne znam da mi se sviđa o tome pričati. Već sam nešto bio komentirao na početku, ali kad znaš šta je se dešavalo u tim godinama, ja ne volim pričati za te 2 sezone, ovu i za iduću. Spominjat ću jer se spominje, ali ima previše problema oko tih sezona, tako da je teško. Ali ću se samo nadodati. Milan je izgubio 1-0, Del Piero prebacio za škaricama brutalan cross, David Trezeguet s glavom i Juventus 1-0. Juve tako pobjegao Milanu i osigurao Scudetto. Taj Scudetto, kako smo rekli, je maknut. Znači, ako vi pogledate sve sezone, 2004-2005, crtica i piše nema pobjednika. Jer su problemi desili. Tako da, ali ponavljam. Milan u 2 tjedna, znači 8.5.2005, 25.5.2005, u 15 dana izgubio i talijansko prvenstvo i ligu prvaka. Zašto ja to kažem i bolno mi? Jer da se nadovežem s ovim godinama što se dešavaju danas. Nije da navijači Milana traže da Milan osvaja sve svake godine. Ja sam 100% siguran da se ovakva sezona kao 2005. Desi danas. Naravno, bit ćeš sprdat ćete 2 tjedna. Pogledajte što se desilo navijačima Intera prošle godine. Ali ako si imaš takvu moćnu ekipu, nakon par sezona će ti se vratiti. I Milano se vraćalo. Ako si uvijek tamo na vrhu, uvijek si on top, uvijek ćeš nešto osvojiti. Prije ili kasnije. To fali Milano danas. A ta sezona je možda jedna od, ponavljam, najtežih. Za mene to je prvi trenutak kao navijač nakon 2-3 godine kad pratiš nogomet, gdje shvatiš da tvoj klub nije nepobjedljiv. Da i tvoji igrači imaju mana i da postoji neko koji je u stanju pobijediti Milan. Teško je, iskreno. Dan danas se sjećam tih utakmica, ali ponavljam, bez ovih sezona ne bi bilo idućih. Bez Istanbula nema Atene. To svi navijači Milana znaju i pamte. I uvijek se tako kaže. I kad se priča sa djecom koji su mladi, kad gledaju Milan i pate za Milan, kako patimo i mi, uvijek ti kaže, će ti reći, ali zašto gubimo? I uvijek će ti reći navijači Milana. Sjetite se jednu stvar. Nakon Istanbula uvijek postoji Atena. Znači, i u porazi ima nade. I zato Milan ne smije izgubiti tu nadu. I navijači ne smije izgubiti tu nadu. Jer ako nismo se raspali nakon 2005. gdje se moglo raspati sve, postoji priča da ga Tuđer htio napustiti klub nakon 2005. jer izgubio sve u roku od 15 dana. Ali šta je napravio Adriano Galliani? Njega uzeo za uho, odveo ga je u
u sali gdje su svi trofeji Milana, ostavi ga unutra, zaključao vrata, u dokazu sjeti se ko si i šta si napravio za ovaj klub i šta znači ovaj klub. I ga tužo naravno je odlučio se. Ali ponavljam, ova sezona 2004-2005 jako bolna, ali je naučila da sve ekipe su u stanju pobijediti, ali nije bitno past, nego biti u stanju odignuti se i naučiti nešto od poraza, jer to je najbitnija stvar, pogotovo i u životu i u sportu. Nije bitno izgubiti, svi mogu izgubiti, ali dobar igrač se razlikuje od legende kad legenda je u stanju od poraza nešto naučiti. Dobar igrač od poraza ništa neće naučiti, ali legenda će uvijek nešto naučiti od poraza. A to nije priča, to je rekao jedan od možda najvećih sportaša u povijesti, to je Michael Jordan, koji je rekao zašto sam toliko pobjedio jer sam toliko jako puno izgubio. To je nešto što je baš rekao i Paolo Maldini. Paolo Maldini je rekao zašto sam ja jedan od najvećih igrača i ja sam osvojio jako puno, jer sam jako puno izgubio. Jer da nisam puno izgubio, ne bi nešto naučio. Tako legende uče i tako se razlikuju legende od normalnih igrača. Tako da ljudi će nemojte nikad zaboraviti da nije bitno poraz. Jer naravno da je bitno ako izgubite, ali još bitnije je kako ćete toga se podignut i nešto naučiti od toga. Tako da mala poezija, malo ono. Jer nogomet je sport, ali u nogometu je i život. I zato i mi volimo tako puno sport i nogomet. Eto ljudići dragi. Na šta nadodat? Ništa. Lajkić, komentarić, upišite se u mom kanalu, upalite notifikacije i nemojte nikad zaboraviti, sarà perché ti amo sempre, forza Milan sempre. Pozdrav Luke. Ćao!